laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rrahmani rrahim. En yetti allahu tabaraka wa taala, oɗo jomiraɗo tagoɗo en o waɗi en julɓe, o suɓani en islam dina. O wi wa ma halaktu ljinna wal insa illa liyabudun. tagirali jinna e neɗɗan kesi wona fiyoɓe rewa. e weltanike mo kanko allahu tabaraka wa taala suuɓiɗo oɗo l'islam. o wi inna addina inda allahi l'islam wa man yabtagi gayra l'islami dinan falan yuqbala min wa huwa fi l'akhirati min alkhasirin. e yetti allahu tabaraka wa taala oɗo teddinirɗo sonnaɓe ɓen saabu oɗo l'islam jonniti ɓe haqqeji maɓɓe ɗin ɓawde ɓe doola, haqqeji maɓɓe ɗin jatta, ɓe waɗa kurkadu, ɓe yanga, ɓe tampina, ɓe sonja, ɓe ɓittina, ɓe faɗinana aduna maɓɓe on. allahu tabaraka wa taala teddini ɓe ha o jonniti ɓe haqqeji maɓɓe ɗin ha ɗi timmi. o ɓanti fi maɓɓe ha o waɗani ɓe sonnaɓe tedduɓe exemplaire wano nene mariama e wawɓe wano maɓɓe. en jarnimo kanko allahu tabaraka wa taala oɗo teddinirɗo neɗɗanke on ngolɗo concol. ha allahu subhanahu wa taala o wi ya ayuha alladina amanu hudu zinatakum inda kulli masjidin. ko noon yo gonɗinɓe allahu tabaraka wa taala ƴette cuɗariji mon ɗin sanga faala ɗon juulude wo, sanga hebilani ɗon juulugol wo, haray ƴette cuɗariji mon ɗin. allahu tabaraka wa taala o teddiniri neɗɗanke oɗo concol, sabu si tawi woni nonagol ɗo concol a yiyayno e neɗɗanke on ko hulɓini a hulaynomo. allahu tabaraka wa taala ɓangini ɗum ɗo hay ka nder aljannaji ko yewti fi baba meɗen adama. ko o wi ko fi iblisa oɗo cheytane feññinanɓe ko suuɗi e maɓɓe kon immorde awraji maɓɓe ɗin li yuriyahuma sawatihima. allahu tabaraka wa taala waɗi ngol ɗo concol fiyo neɗɗo on teddirngol o laato ko dimo, o surro hakkunde makko e ɗimmoɓe makko ɓen, o serta e mummunteji ɗin. yilti allahu tabaraka wa taala hertinani sonnajo on kadi ngol ɗo concol ha tawi allah hollaymo ko honno gasta wattorde. tawi allahu jomiraɗo on yetinoke en fuu meɗen, gorko wo, sonnajo wo, maɗum duhiɗo wo, suddiɗo wo. o wi qul man harrama zinata allahi allati akhraja liibadihi wattayibati min arrisqe. landiɓe ko hombo woni ko harminani jiyaɓe ɓen oɗo cuɗari ko allahu subhanahu wa taala daginani ɓe, e ko laaɓi dagi immorde e ñameteji arsike maɓɓe. si tawi woniri ni ɓawo allahu jomiraɗon ɓangini ɗum ɗo, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓangini kadi wano ɗum ka hadiseje makko. o wi sonnajo on yo surro fop makko. ɓay o ɓangini ɗum ɗo o gayni nene ummu salamata ñande goo ɓe landi question e wi ene nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam atusalli mar'atu fi dir'in wa khimar. ene sonnajo no wawi wadde jilbabu makko on o waɗa tiggare makko nden o juula, hara o waɗa goɗɗum nder. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jaabi nene ummu salama honɗum, ɓe maaki ida kana dir'u yukhatti dhuhura qadamayha. ko sharti si tawi woni on ɗon jilbabu ma on dolokke o waway bomude ɓawo teppe makko ɗen. subhanallah. si tawi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓangini ɗum ɗo, tawi sonnajo on hino haani hay bomude teppe makko ɗen ɓawo nde himo juula, ɗum ɗo ko hollugol ko ha honto ndiɗo cuɗari ndi teddi ka allahu subhanahu wa taala. hollugol wondema sonnajo on o hana yaltirde ni. ko ɗum waɗi si allahu tabaraka wa taala inni
o fuɗɗori nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wono pullo fuuta wirata noon si tawi woni hoorejo on memama haray leyleɓe ɓen itte sikke nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wiya ya ayuha nnabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisai lmuminina yudinina alayhinna min jalabibihinna ko ayo annabajo Allah yeeto sonnaɓe ma ɓen e ɓiɓɓe ma jiwɓe ɓen yoɓe jippin yoɓe jurjurtin ɗeɗo tiggaje maɓɓe oɗo jilbabuji maɓɓe jalabib ko jam'u jilbab jilbabu ko gooto oɗo dolokke wawowo suumude gilandema ka hoore ha ka leydi hara suuma e ɓandu sonnajo on o fop makko ko hattinirde ko oɗo sonnajo haani suuɗade o maro sabu ko ɗum woni ko teddi kon ko ɗum addi enen pullo fuuta yiɗen wiide suddiɗo mana ko suuɗuɗo hoore makko fof makko na o wirtuɗo hoore makko ha allahu subhanahu wa taala inni dhalika adna an yu'rafna fala yu'dain ko ɗum ɗon ɓurata ɓattinde e nde ɓe anditete hara ɓe sendidira e heddiɓe ɓen hara kadi ɓe lettaka hara ɓe soñjaka hara ɓe ɓittinaka hara ɓe tampinaka hara ɓe faaɗinanaka hara goɗɗo yawaki ɓe teddungal ngal lutta sabu si on tigi o wa'i no wa'i wo ko wawɗo no wa'i wo kadi jokkatamo ko ɗum waɗi si pullo fuu tawi ko yeeyete weynete kono wiyete ko yeeyete weynete si tawi woni o feññini ko hanaka feññinede komo hanamo jokkude ko on jokkatamo ko gorejo ɓiɗɗo makko yawotomo ma gorejo tanirawo makko yawotomo ko on ɗon jasinta fi makko ko on ɗon liɓata fi makko jokkamo tawata o hananomo jokkude joni noon sen daari sifa ɗiɗo piiji musidɓe julɓe tedduɓe hande ko honɗum waɗi si hiɗe yewtude fi ɗum ɗo docteur salih el fawsan ibne abdillahi el fawsan el fawsan o waɗno yewtere o wi ahkamun tahussu nisa ñawoje ko hertani sonnaɓe ɓen enen kadi hiɗe wiya mawdou men on ahta'un tahussu nisa faljereji ko tawata ɗum ɗo hino yowwondiri e sonnaɓe ɓen ka ɓornateri ndaare conci sonnaɓe ɓen hande yiltitoɗen ka qur'ana e ka sunna ndaaren si tawi ko ni islam yamiriri taw si hara ko ni islam o yamiriri yo sonnaɓe ɓe wattor ndaare sonnaɓe nodditiɓe ɓen hino waɗi tiggaje ndaare sonnaɓe won nodditiɓe ɓen hino waɗi jilbabuji ndaaron sonnaɓe nodditiɓe ɓen hino jangude l'islam ndaare sonnaɓe nodditiɓe ɓen hino famude bindi islam ndaare si tawi ko ni ɓe woni e wuurirde no bindi ɗi yamiriri ɓe noon kako no ɓe faalira noon ɓe woni e wuurirde ka aduna mo fewdiɗen ɗo goɗɗo hana wadde ɗo ko faala wo si o waɗi ko faala wo o wowli ko faala wo o ñaami ko faala wo o ɓornike ko faala wo o wuridi e mo faalida wo o waɗi ko faala ha o maayi allah kañum kadi suɓoyta yiite kanadiroyamo yo allah dandu en ɗum ko waɗi noon nelaɗo sallallah alayhi wa sallam maaki adduniya sijunul mu'min wa jannatul kafir aduna on ko kaso gonɗinɗo allah ko aljanna keefeero ko ndu woni kaso gonɗinɗo allah ko fi hiɗa yamira ko fi hiɗa haɗa ɗawiya ya waɗu ɗum ɗo ta waɗu ya wattoro ni ta wattor ya ñamir ni ta ñamir ya yaadu e oɗo taw tekidu allah no waɗi keeri o wi wota en diwɗi ko ɗum waɗi simo wiyawa man yataadda hududa allahi faqad zalama nafsahu kala jaggituɗo keeri sari allah ɗin ara toñi wonki makko ke musidɓe julɓe tedduɓe
fuɗɗoroɗen ka hoore ɗare sonnaɓe ɓen hannde allahu jomiraɗo nokki ɓe cukuli yeɗi ɓe cukuli ha gayni ɓe immi ɓe ƴetti ɗin cukuli ɓe yehi ɓe waɗi ko ɓe faala ɓe yehi ɓe waɗi ɗi ko ɓe faala ɓe acci waɗugol ko allahu jomiraɗo yamiri kon fuɗɗitoroɗen hoore nden daren oɗo sonnajo jonnaɗo sukundu timmundu allah jomiraɗo on tagi mo ha gayni suɓanimo noone no tagirtamo noon wi ko ni o haani wonirde ko ni o gasta wonirde oɗo siko ɓalejo o gasta on nde porto oɗo siko boɗejo o hana ɓawlude oɗo siko arabujo o hana wonde ɓalejo allah jomiraɗon suɓani goto kala ɓay o jonni sonnaɓe goo sukundu ɓe ndaari ndun sukundu ɓe tawi ndun no raɓɓiɗani ɓe ɓe tawi ma ɓe sansanone no allahu tabaraka wa taala waɗiri ndu noon ɓe yaa ɓe ƴetta goɗɗum ngo ɓe tokka ɓe juutina sukundu ndun ɓe wiya no allah tagirnoɓe noon kamɓe na noon ɓe faalira ko ni ɓe faalira joni noon allah jomiraɗon e cheytane wadduno konnguɗi ɓaaɓe allahu subhanahu wa taala huɗimo gayni kanko kadi o wonuno o wino la udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adana al an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa allah allah mi majjinayɓe mi yelinayɓe mi yamirayɓe ɓe sansa e noppi nemoraɗi ɗin mi yamirayɓe kadi yo ɓe sansu noone no tagirɗaɓe noon ko ɗum ɗo addi sonnaɓe ɓen hannde hiɓe yaade sodoya cukuli hiɓe anda ko honto iwri ɓe anda ko ɗi moƴƴinira ɓe anda ko façon honnum ɗi itta ɗi adda yeeyaɓe ɓe ƴetti ɗiɗo ɓe tokki sukundu maɓɓe ndun ɓe piika ɓaawo maɓɓe ɓe yalti woɓɓe maɓɓe waɗa ɗi ko fiyo worɓe janam ɓe yiw ka yaasi ɓay pullo fuuta wi ko yeeyete weynete woɓɓe maɓɓe waɗa ɗi ɓe ƴetta tiggare ɓe waɗa ɗon ɓe sikka kamɓe timmi ɓe yejjitino nelaɗo sallallah alayhi wa sallam wiwno la'ana allahu alwasila walmustawsala allah huuɗi tokkuɗo on allah huuɗi tokkanaɗo on nelaɗo wiyano si wona on suuɗuɗo ɗi ɓe wi tokkuɗo e tokkanaɗo a famay ko hadith on woni e yewtude kon a andi no woodi ko wiyete ka ilmul usul almantuqu walmafhum ko wowla e ko faama tenti ko hadith on wi kon la'ana allahu alwasila walmustawsala walwashima walmustawshima allah huuɗi tokkuɗo e tokkanaɗo sukundu ndum ɓe wiyali si wona hara o suuɗindu ɓe wiyali si wona hara mo tiggi e hoore mayru nelaɗo waɗali istihna ɓe ittitali ɓe waɗu jam'u ɓe waɗi am huɗo kuddi ndin e hoore kala tokkuɗo e tokkanaɗo jooɗiɗo ka selun ka salon heno morude yimɓe rasta meesi e yeeyiɗo ɗi on e ƴettuɗo mbuuɗi mum ɗi yahi ukkoyi ton ɗin ɓeɗo fof no mari nambara ƴettiren ɓe goto goto ƴettuɗo mbuuɗi ɗi yahi soodoyi o landitoyte fi ɗin mbuuɗi yawma alqiyama nelaɗo sallallah alayhi wa sallam maki lan tazula qadama abdin yawma alqiyama hatta yus'ala an arba'in goɗɗo sottinoyta teppere mum tew ñande dargal ha o lande pijji nayyi hino jeeya e majji wa ammalihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu ene jawdi makko ndi honto ittuno ɓay o heɓindi ko honto naado e noon joni noon si tawi oɗo neɗɗo yahi o ƴetti nduɗo sukundu makko o tokki o wawali andude ko honto nduɗo sukundu iwri o yaha o tokka ndu o holla wondema kanko wona noon o faalira no allahu subhanahu wa taala tagirimo noon o yejjitino nelaɗo sallallah alayhi wa sallam wino la'ana allahu alwasila walmustawsala allah huuɗi tokkuɗo on e tokkanaɗon fo o sendidiraali o wi si wona on tiggiɗo ma on mbuumiɗo o laali ɗum ɗon o wi tokkuɗo wo tokkanaɗo wo joni noon nde wonno tokkuɗo wo tokkanaɗo wo
naati e ndiɗo kuddi istithna arali ittitande fus arali jon noon an ƴetta ɗum ɗo tokka ka hoore maɗa yaada e mum wiya hiɗa labintinade a jokki cheytane an on taw ñawore ma nden an taw arano on ko ittuɗo mbuɗɗin on yahi sodoyon pake ñawore makko nden kono ɓe inni nelaɗo sallah alah sallam makilan tasula kadema abdin yawma alqiyama hatta yusala an arbaa goɗɗo sottinoyta teppere mum tew ñande dargal ha o lande piji nayyi no jeeya e majji wa ammalihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu jawdi makko ndin ko honto ittuno ndi ko on ɗum wonno lasli jawdi ndin koye hoore on ɗum o ɗaɓɓuno ndi ɓay jawdi ndin heɓike kadi ko honto nadoyno ndi jon noon a jaaboy to landal ko ƴettuɗa mbuɗɗin kon sodoyɗa meesi on a landoyte ɗum ɗiɗi on a landitoyte teppe maɗe seppuɗa ɗe yahuɗa ka butiki sodoyɗa on ɗon meesi teppe maɗe seppuɗa yahuɗa ka selun ɗen ma ka salon ɗen moroyɗa on meesi ɗum kadi wowloya yawma alqiyama allah wi naktimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun min fermay kundule maɓɓe ɗen min lando juuɗe ɗen ɗe yewta koyɗe ɗen kadi qirritoyo wondema ko non woniri ndi leydi ndi wonɗa e seppude hoore mum ɗo kadi ndi wowloya kontor maɗa ida zulzilat l ardu zilzalaha wa akhrajat l ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idin tuhaddithu akhbaraha leydi ndin kadi ndi sifoyo kon ɗum feƴƴi e hoore mayri ɗin mbuɗi ɗi yoɓuɗa ɗon kadi moriɗa a ñawoyte fi muɗum oɗo noon kadi neɗɗo wonɗo e morude kan kadi o ñaawe ko fi on ɗum oɗo hadith mo nelaɗo sallallah alayhi wa sallam maki wa ammalihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu himo natori ɗon honto ɗaɓɓi jawdi ndin joni noon koye ko allah huuɗi koye ɗum o ɗaɓɓi jawdi makko ndin o ƴetta ndin jawdi o ñaama o ñammina ɗum ɗon ɓeygure makko nden o ne'ira ɓe ɗum ɗon o ne'ira ɓe ko harmi nelaɗo sallallah alayhi wa sallam maki kullu jasadin nabata bil harami fannaru awla bihi kala ɓandu janɗirndu ko harmi ma ɗum ndu ne'ira ko harmi ma ɗum ndu fayiri ko harmi haray ko yiite ndu ɓuri e handude e naadoygol haray allah dandu en ɗum ɗon joni noon si iwi ɗo musidɓe tedduɓe aren e yii oɗo o morike ɗum ɗo no fota e maɓɓe yaltintinɗo ɗi no fota e maɓɓe suuɗuɗo ɗi ɓe fop maɓɓe koye zunubaji jani ɓe woni ko fi hon ɗum hino jeeya e kuddi ndin imamuɓe ɓe nayo abou hanifata noman e malik ibine anas e ahmad ibine hambal e imamu shafaiyu mouhammad ibine idris ɓeɗo fo hiɓe fottani kala hunde kala zunubi mo waɗɗa tawi kuddi no defi e makko ma lette no defi e makko ka aduna ga wano radio mumen e piigol loyru jeerate loyru temdere ma ɗum yatarattabu alayhi adabun yawma alqiyama gal gollal ɗon taway no yowodiri e lette ñande dargal fa huwa min alkabair haray ngal gollal ɗon ko jeeyangal e bakkatuji jani haray ko min alkabair ko jeeya ɗum e bakkatuji jani ko ɗon ɗum considéra musidɓe julɓe sen iwi ɗon ndaren ɗiɗo coñci ɓeɗo sonnaɓe ma ɗum aren taw ka makkiyagol ndare sonnaɓe fi allah no makkiyi wiwɓe joni no ƴetti diina hino gollirde diina hino taari hino tiggi ndare makkiyande ɗe makkiyoto ɓe makkiyo noneji fo e makkiyanɗe joni nolle ɓeɗo wiyano wala yubdina zinatahunna illa ma dahara minha wota ɓe feññinge cuɗari maɓɓe ndiye si wona ko feeñi mum kon hara koko feeñi mum kon harana kamɓe tewi yaltini sina ɗum si tawno kamɓe yaltinayno qur'anare nde wiyayno illa ma adharna minha ma ɗum illa ma yudhirna minha si wona ɗum ko ɓe feññini kono nano qur'anare nde wiiri qur'anare nden ko wi illa ma dahara minha si wona ko feeñi e muɗum harana kamɓe faggitani feeñande nden musidɓe julɓe tedduɓe oɗo pentir ko ɓe woni e pentirde ɗe gecce muɗum yalli ɗum ɗo haray ko kañum feeñani hoore muɗum ka ko kamɓe feññini sikke ala haray ko kamɓe feññini oɗo si o taari o tiggike o makkike watti ɗon gorko ɓanti guite muɗum daarimo haray o heeɓi masibo kanko gorko on o heeɓi probléme ko fiyon ɗum o wawata daɗude yiwgol oɗo ronka mo yiɗude si o daarimo o heeɓi musiba nelaɗo sallah alih w sallam maki annadratul ula laka wannafratu thaniya alayka
yi ande nden hiɗa yaafa, ndarande nden a heɓi dunuɓe, par ce que yigol ngol e ndargol ngol no serti. joni noon ko sonnajo o woni wonde saabu kadi ha ɓe ndaramo. ko ɗum waɗi sonnajo on no hani daɗude o danda. ko ɗum waɗno si allah jawmiraɗon tabaraka wa taala wi e sonnaɓe nelaɗo ɓen, o wi wondema fa ida saaltumuna mata'an fasaluna min warai hijab, o wi dhalika atharu li qulubikum wa qulubihinna, ko ɗum ɓurata laɓɓinde ɓerɗe moɗen e ɓerɗe maɓɓe ɗen. jaka yo ko yonti daɗu ha o gayna o danda kadi, wona yo o yeebu o yeebo. ndaru nelaɗo sallallah alih wa sallam hino make hadith go'o, sinfani min ahli nnari lam arahuma, yimɓe façon ɗiɗi ko yimɓe yiite mi yiyali ɓe noon taho. heɓe jeeya e maɓɓe honɓe nisa'un ko sonnaɓe, kasiyatun holtuɓe ha valisiji heewi, ariyatun wirtiɓe ɓuri gerto jugurma, ru'usuhunna kasnimatil buhtel ma'ila, ko e maɓɓe ɗen ayna e ƴuugeje ngeloba. ɓeɗo ko ni ɓe sifori. nelaɗo maki la yadkhulna aljannata, ɓen natata aljanna, wala yajidna rihaha, ɓe heɓata wurengol aljanna. kono konno nelaɗo adi wiide ɓawto, ko wi ko ma ilatum mumilat, kamɓe hiɓe oñi ha gasi, yilti hiɓe oñude kadi jama o. joni si on ti pentiri yeeso mum gonɗa, yilti kew feññiningo tiggali ngo buumingo ha moƴƴi, tata goɗɗo yiyay, o yahi ha tawi yimɓe ɓen ɓe yiyay, haray hande kadi kanko o oñike ha gasi, ko waɗi o waɗi ko allah yamira, yiltike o oñi jama on kadi. est ce que no wiya wota sonnajo paro? aljawabu la. est ce que no wiyata sonnajo moƴƴintino? aljawabu la. est ce que no wiya wota sonnajo makkiyo? aljawabu la. kono est ce que koko wonɗa e wadde ɗon kon a yawtinali kerol ngol? est ce que a wona saabu ha goɗɗo go o majji? ko waɗi noon allah no wi awa man yunashau fi lhilyati wawa fi lhisami gayru mubin. no anda sonnajo koye cuɗari, koye ɗum ɗon o maha tabi'a makkon ko ɗum ko ma o cuɗino o labintino ha moƴƴa jes, so tawi koye goɗɗo ndarumo tawayno ɗumanni. kono yalli noon a ala e feƴƴintinde sariya l'islam on. ko waɗi noon sariya l'islam on harminanama labintinagol ha moƴƴintino ɗum ɗon fof sariya l'islam on harminanama. ko ɗum waɗi si allah subahana taala wi aya goo o wi wala junaha alayhinna fima faalna fi anfusihinna bil maarufi, nokku goo ko bil o wi, nokku goo o wi min maarufin, wonande ɓe sonnaɓe ƴawɓe keygu. idan moƴƴintinagol ngol ala e muɗum. kono noon yo taw hara no yaade keeri sariya l'islamu ɗin, on tigi mentena sariyaji ɗin, hara o jaɓali diwgol sariya on, sina ɗum o heɓa e masibo, o lorra jama on kadi. musidɓe tedduɓe, ndaare tiggaje yaltuɗe ɗen hande, ndaare none tiggagol ngol. si sonnajo a ƴettiɗo tiggare makko nden o wattike nde, o ƴettini ga bon o watti ɗon, ndaara on ɗon ƴettatamo 2 minutes tiggagol buumo. oɗa si o nangodiri e ƴettugol tikka hoy, koyo ƴetta e tikka hoy noneji ɗiɗi ma noneji tati ma noneji nayyi ma noneji jowi, o yiltidira, o yaha o ƴetta piini hoy, o cukka e ɗum ɗon fiino ɗum ɗon waɗira ƴoloru daro. modi o yiltiti e o hadis mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki, sinfani min ahli nnari lam arahuma. yiltiti e on hadis ndara ko nelaɗo sallallah alayhi wa sallam maki fi ƴuugeje ngeloba ɗen, ko honto ɗen nanditata. no woodi woɓɓe maɓɓe no ton harana sukundu ndun ɗuuɗi few, ko kamɓe waɗata tikka wongol wona ƴuugere, ɓe yiltoɓe waɗa tiggare nden hoore ɗon. no woodi woɓɓe maɓɓe ko tikka hoye tatoy ma nayoy waɗata, taarindira koye ka hoore, waɗa couleur ji façon ji, ƴetta piini hoye cukka e muɗum. ɗum ɗo ko contraire ko islam on addi ko. hada mukhalifun lishar'i tamaman wa huwa muharramun shar'an. ɗum ɗo ko hunde harmude dagaki few ka nder islam. a wiya ya tiggo, ya taru tiggoɗa, sa bumotako gasi tiggo awa ha moƴƴa, hara a yaltinali fitina. yaha ƴettaɗo noon man e tiggaje, inna hiɗa wadde ɗum ɗon, yaha ƴetta piini hoy, piina e nde ɗo hoore maɗa, waɗa ɗum ƴoloru, yalta. sikke ala haray a lundike nelaɗo sallallah alayhi wa sallam, sikke haray a lundike sonnaɓe nelaɗo ɓen sallallah alayhi wa sallam no ɓe wurirno noon. ɓe tawata ko ka maɓɓe qur'ana wonno e jippade, ha allahu subhanahu wa ta'ala wi ya nisa annabiyi lastunna ka ahadin min annisa in ittaqaytunna fala takhda'na bilqawl fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa
wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi walhikma. Allah no wiya jante, wadhkurna jante ma yutla fi buyutikunna ko jangete ka cuuɗi moɗon, min ayati llahi immoje ayeji Allah, walhikma e ñeñƴal annabaku sunna on. an a famay islam ɓura nene Aisha, a famay islam ɓura nene Ummu Kulthum en, nene Ruqayya en, nene Zainabu en, nene Ummu Habiba en. A famay islam ɓura ɓe, a hulay Allah ɓura ɓe, a waway rentade ɓura ɓe, a nunɗay ɓura ɓe, hay a hewtotako ɓe. No gasa se a wattori ni goɗɗo wowli o inna oustade min mi yaali probléme ɗum hay fus par ce que déjà min mi tiggike, hay yeeto ɗon ɓe tiggaki yoɓe tiggo terto ɗon mimin jayid. kono a yejjitino qur'anare nde no wi ya ayyuhalladina amanu aminu, onon yo gonɗinɓe gonɗine kadi. Allah est ce que anda eɗen gonɗini? Mo andi ɗen gonɗini, o yilti o wi en gonɗin kadi, yen ɓeydu ka gonɗinal. An oɗo wonɗo ka nder ton, a wasi a woni nder ton wota eto kadi yeeba golle ma moƴƴe ɗen, eto feewa ka wonɗa ɗon tabitu ɗon, ƴettu nde ɗo tiggare ma, walli sukundu ma ndun ndu waalo few, waɗa tiggare ma nden ɗon. Sa ɓumotako hara ɓumaki a waɗa tiggare ma nden ha moƴƴa, hara waɗali ƴoloru ɓawo ga. Hina fere ƴetta tigga hoye façon tati nayi joyi, duubela ɗum ɗo waɗa kulerji kurelji, waɗa piinije e muɗum, tawata ko ya fitin hoore maɗa, fitina ɗimmoɓe maɗa, yanga hoore maɗa, yanga ɗimmoɓe maɗa. Musidɓe julɓe, ndaare hande mariage ji ɗin no fewdori. Ndaron si jiwɓe ɓen ɓe naɓama ka salonji, ɓe yahama ɗe koɗe lootama, waɗama nebbe, honñama, haa wi ko ɗo ɓe ƴetta ɗum ɗo ɓe taara, ɓe waɗa jankoy ton, ɓe ƴetta cukuli goo, ɓe dewta e hoore ɗin ɗon, ɓe ñogga, ɓe accidamo e hoore makko. Balɗe ɗiɗi, balɗe tati, balɗe nayi, balɗe jowi, e oɗo occasion wonɗo e wadde, oɗo affaire o mariage, oɗo occasion wonɗo e wadde, haray ɓe susata ittude ɗum ɗon. Si ɓe itti ɗum ɗon ko golla kon fof boni. 250 000, 500 000, 750 000 ɗiɗo yaari noon, 1 million yaari noon, 1 million 500 yaari noon. Ɓe préférata yo ndin ɗon mbuuɗi bonu. Joni ko ɗum ɓe préféri, ko ɓe préféri joni ko rewugol on ɗon neɗɗo moƴƴinanɗo ɓe ɗum ɗon ka salon, rewugol mo, acca ɗo rewugol Allah. Kono woni dalil on. Dalil on nelaɗo sallallahu alaihi wasallam makkanno sahabajo on, eɓe laatanoki si ɓe daginani on daginayi, o wi ko kañum. O wi e laatanoki si ɓe harminani on harminayi, ɓe wi ko kañum. Nelaɗo make fatilka ibadatuhum, ko ɗum woni dewal ngal, haray o rewiɓe. Joni oɗa sonnajo kadi ɓay o yahi ka salon, o ñogganama nde hoore makko, jillama ɗon e meesi, ɗum ɗo piinama ha gasi ha mariage makko on feƴƴa. Si o ɗoftike ɓeɗo, est ce que haray o rewali ɓe? Haray o rewiɓe. Honto dalil on? Dalil on wagutu fana hewtay ɗon, alansara hewta ɗon, futuro hewta ɗon, geeƴe hewta ɗon, subaka hewta ɗon, o sonnajo salligota ko juula. Ko fi si o ɓuɓɓini ɗum ɗon haray boni, o préféra wonugol ɗon hara o ɓuɓɓinali ɗum ɗon. O inna joni o habbo ha mariage makko on feƴƴa. Ɗiɗo wagutuji ɗi o juulali musidɓe julɓe, yetelan ko honno yoɓirta ɗi. Yetelan si tawi ko fi Allah o waɗirno ɗi, o joɗori ɗon ha wagutuji ɗin feƴƴi. Hay ka piiro ka jihadi ko fi Allah wona e piirirede. Allah wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko yoɓe juulu wagutu on e leer makko. Fa idha kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun ma'aka. Yoɓe juulu, hara kadi ko congregational prayer, hara ko jama, hara ko yoɓe ar, ko ɓe bus, ko yoɓe ar ɓe juulida, na goto goto kadi juulata e hoore ko ɓe juulata kon e dow wagutu on. Allahu akbar. Jon noon o sonnajo ɗa waɗa ɗum ɗon, o accita ɗon juulugol ngol. Oɗa immike ɗo, o yahi ha Makkatal Mukarrama hajjoygol, o yahi mo wadde umra, himo wadde hajju, himo wadde tawafu, himo yaade bayna safa wal marwa, himo yaade mina, himo yaade arafa, himo yaade musdalifa, e oɗo yangi, e oɗo distance jano. Allah jomiraɗo wi ko yo juulu wagutu on. ɓeni ko yo juulu, o waɗa jamu, o waɗa jamu e taksir, o hawtita, o ɗuyta, o waɗa takdim e takhir, o moɓidira wagutuji ɗiɗi fana e alansaraɗa futuro e geeƴe ɗa. Hay ɗo ko hajju wona, no satti no yangini moƴƴa, kono Allah subhanahu wa ta'ala ini yoɓe juulu, o jonnali ɓe tan accugol ɗon julde nden ha ɓe hewtita ɓe juula.
kono oɗo sonnajo kañum mariri priorité joɗagol 5 jours haraw juulali wagutuji makko ɗin. Allah wino ka qur'ana fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayya. Lontiɓe lontotoɓe arti ɓawo maɓɓe woɓɓe goo yeebuɓe julde nden ɓe jokki belamma wonkiji maɓɓe ɓeɗo hawroyay e ghayya dette sattude ka nder yiite. Oɗo jonki belamma wonki makko kin ndare ko Allah subhanahu wa ta'ala wi afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah. Ayali on jokkuɗo belamma wonki munkin o jokki ɗum reweteɗo. La ilaha illallah. Oɗo ko belamma wonki munkin jokki ɗo ko belamma wonki makko kin noddimo e mun kon ko ɗum o jokki. Ndare ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam makuno ɓawto kon rasul sallallahu alaihi wasallam maki la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bih. Imanu hay goto e moɗon gonɗinta o wonata 100%. Imanu mon on wonata 100% ha tawa belamma wonki monkin no hawrodire ko mi addi kon. Taw siko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam addi ɗum ɗo. Ndare sonnajo no watti conci o wi'a yo waɗu jilbabu o wi'a yo waɗu concol wawaygol mo surude o fop makko o ƴetta dolokke o watto o ƴetta pantalo o watto hara pantalo on no hiiɗi hino jogi teppe makko ɗen hino jogi belenji makko ɗin hino jogi buse makko ɗen no jogi koppi makko ɗin hino sifi hay peccugol makko ngol ɓaawo o fermetiɗon tawa e butore nden o watande sokkude hakken ko pantalo on hiiɗi o yilto o watto dolokke um peppeti um hewtu kun ka fewndo koppi hara hay ko mbuma koppi ɗin o ƴetta tiggawel o dewta ɗon o yalta o yaha o ñaaƴo oyna kanko o tiggike. Subhanallah. Imamul Albani rahimahullahu ta'ala hiɓe moƴƴini deftere ɓe wiyande libasul mar'a al muslima. Ndare ɗon condition ji 7 wallinaɗi ɗon fi hijabu ɗin hino jeeya e muɗum oɗo jilbabu koyo o wonu fabbaba hara o wonali kadi shaffafa hara o hoy fa o foygiti o woni transparent hara o wona transparent koyo wanu kadi tawa himo yaaji tawa sa haynike on tigi no ara sikkay ko pita hun yaari caapi tawa si o darike a wawatamo yiide kaw luƴƴi hay batte. Ndare e zamanu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓawo o ya sonnajo darike ka makiti sodugol ma ɗum darugol goɗɗum ma landagol goɗɗum kefeero geddo Allah immi ari nangi jilbabu makko o yehi o humoymo e ɓoggal o humimo e ɓoggol ha o gayni o naɓɓingol ɓoggol o humoy e leggal. Sonnajo on andali hakken ko jilbabu on janɗi hakken ko yaaji hakken ko firinni o andali ko ɓay sonnajo on fokkiti ɓay o wicci koyngal makko ngal beleru ndu yalti ɓay beleru ndu yalti sukaɓe ɓen sooƴi kaɓe sooƴi ɗon ko ɗon sahabajo nelaɗo goo immi o yahi o tawoy on haɓɓunoɗomo o fenkimo on piiti ɗon maayi ɓeya kadi yani e hoore sahabajo on ɓe piimo ɓe warimo. La ilaha illallah. Ndaari goɗɗo no maayira sabu Allah o maayira sabu defandugol l'islam o maayira sabu himo defandi hijabu o maayira sabu himo defandi sonnajo dimo o maayira sabu himo defandi sonnajo yo hiwito e hoore makko hara o wirtaki. Tawɗa an ko ya yeeyu dina kan yeeya ɓandu ma ndun yeeya ndimu ma ngun yeeya teddungal ma ngal yawoɗa Allah subhanahu wa ta'ala jonni to ɗoma haqqeji ma ɗin ɓawde ɗi jatta. Allah no wiya wala tukrihu wala Allah subhanahu wa ta'ala hino wiya wala tarithu nisaa karha wota on force sonnaɓe ɓen e dow honno wiyete ronugol ɓe. Allah subhanahu wa ta'ala jonni tuma haqqe ɗo wona ya forcé. Allah subhanahu wa ta'ala jonni tuma haqqe ka dondi ya ronu hiɗa mari nayaɓal simodi ma accali ɓiɗɗo hiɗa mari jeetataɓal simo acci ɓiɗɗo si a woni pati hiɗa mari jeegaɓal hiɗa mari tataɓal ɗum ɗo fuu hiɗa mari haqqe je muɗum. Allah jomiraɗon jonnite o haqqe tawi woɓɓe ko jattino o haqqe e juuɗe ma hay modi ma maayi ɓeynayamo bagage ma on yalta a ardano ɗo e yayunde. Allah jonnitoma ngal teddungal ɗo yiltiɗa yaɓuɗa ngal ɗo e leydi yaltuɗa hiɗa wirti yeeyuɗa hoore maɗa ɓawo pullo fuu tawiwno ko yeeyete weynete ko ɗum waɗi
hay tedduɗa ha hontode, hay heɓuɗa duuɓi ha hontode, sa wattike ko wattiɗa o ko entere gorejo tanirawo maɗa, ko on siiƴete, ko on noddete, ko on ɗaɓɓirte numéro téléphone maɗa, ko on landotoma inde maɗa, ko on ɗaɓɓata yon tekidu, ko on ɗaɓɓata yo yaltidu, ko on iwtirta ɓawo ma. kono siɗa marno coñci l'islam timmuɗi ɓe yawtanokoma par ce que ko ɗum allah wi dhalika adna an yu'rafna fala yu'zayna. ndaare hande zaman on hewti nokkugo ha tawi joni coñci ɗin fof heɓe marani ɗi inde. ayiyay ko ɓeynata hon nun ko mayde ben. mayde ben ko gowagama ko mayde ben par ce que aray baba on tigui maayi si o watto sifa ɗin coñci ɗon. si wonano ɗum ɗon nun baba e makko wawata no yiwde ɗum ɗon o feƴƴa ɗon o yalta o yaha hara ɓe wolali hay fuyi. innahu kana fi ahlihi masrura. ko ɓennelaɗo sallah alih w sallam maki ko dayyus. yimɓe yiyoɓe ella on, yimɓe yiyoɓe bone on, yimɓe yiyoɓe halakuye on, yimɓe yiyoɓe yebare nden ta ɓe wawata haɗude. ɗum ɗon no jeeya e mum hay modiɓɓe ɓen. modibbo qirrotoɗo bone ka nder suudu muɗum o yiya sonnajo makko no waddi sifa ɗum on yalta haray mo suti ɗon o haɗali. innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. pelletti ɗum nelaɗo sallah alih w sallam maki la yadkhulul jannata dayyusun, wiyeteɗo dayyus natta aljanna. nelaɗo maki ko ɓen ɓe andanɗa hoorema ɓe yiyay bone on ka suudu maɓɓe hara ɓe haɗata. sonnajo o oɗo watto ɓeygu makko o feƴƴa o yaha, ɓiɗɗo makko jiyo o watto feƴƴa yaha, bandirawo makko watto feƴƴa yaha. oɗo wiyete mayde ben. heɓe mari goɗɗum go ko pooɗam mi pooɗe, heɓe mari goɗɗum go shomi yo nippul hollan wudduma ndun dole koye taƴa koye peppetiyoy. wano menen ka amen ga Sierra Leone no woodi kaɓe wiyata ɗon Sierra Leone e pays go mana Afrique ga. oɗo Sierra Leone heɓe mari ɗon ɗumaji ɗiɗi réseau ji ɗiɗi téléphone Comium e Africell. ɓe inna sonnajo on siko Comium hara himo waɗi pantalon on kono mo watti goɗɗum nder bimana kalison. si tawi ko Africell haray mo waɗi pantalon on nder aray mo watti pantalon on kono wattaki hay fusti nder. ta si o jooɗi ke yeeso ma an a woni ɓaawo lutta ugginoɗa ha ñande jippi ɗon. sina ɗum si a ɓanti guite maɗen a yiyay mo tawa wattaki hay hunde. ko wattani ko nafa muɗum arali. oɗa sonnajo kadi wiyaɗo ko julɗo ko gonɗinɗo Allah wonɗo e janngude l'islam mo watto sifa koye pantalon e peppetiyoy ɗo tawa koye ɗo hino sifi tere makko ɗen no ɗe woniri noon. ɗum ɗo no harmi. ɗi conci ɗo ko harmuɗi ko ɗum waɗi sinelaɗo maaki sinfani min ahli nari lama arahuma nisa'un kasiyatun ko holtuɓe few kono no aariyatun ko wirtiɓe ma'ilatun oñiɓe mumilatun oñayɓe. mo watti ke sifa ɗum ɗo o yalti ala hatta worɓe ɓe daramo kaɓe darimo woɓe heeɓi probléme par ce que nelaɗo sallah alih w sallam maaki al aynu sahmun min sihami iblis. yiitere nden ko dagawal immorde e dagaje iblis. nelaɗo maaki kadi sonnajo on si o fokkiti yaltugol iblisa cuɗaymo tawa gorko on yiyaymo tun faalemo watta darugol mo jokkintinamo guite o heɓa nambara. musidɓe julɓe hulen allahu tabaraka wa taala ndaari fi allah sonnajo no yiwa ka iwi o ara ka maɗa an bandirawo makko ɗimmojo makko o enamo ari yo ñallu alansara noddinane ɗon o yeetoma mbari luɓan ɗon wudere mi haddo ɗo heña mi juula. subhanallah an a andano a juulay si yaltuɗa ka suudu a andano a juulay si yaltuɗa ka suudu an a andano waɓutu heewete a andano waɓutu heewete si arɗa ɗon hayno ardora e coñci timmuɗi an a jangali ka aya qur'ana ka Allah subhanahu wa ta'ala wi ya ayyuha alladhina amanu khuzu zinatakum inda kulli masjidin. an andano ɗum an andano nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no maki ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. leydi ndi waɗanamalan ko juulirde kadi laɓɓinanamalan onti ka fa lawo juulay. an andano fanawo alansarawo ɗum heewete e laawol si wattiɗa coñciɗi wattiɗa wo neɗɗo no hani hulde Allah ko waɗi noon Allah tabaraka wa taala no wawi mo wirtude e nder maƴango yitere. musidɓe julɓe ndaare si Allah jarribike goɗɗo o yahi o wattike sifa ɗiɗo coñci o yalti o wi himo yaade e laawol o yaha e laawol
o heɓa ɗon probléme, oɗo concol makko seeko, ma ɗum oɗo o heɓa yiwgol ɗo lewru makko ndun, taw ko honno o gerdata, taw ko honno o surrorta, taw ko honno o gerdata o daɗa oɗo nambara. An a mijitota ko ɗum ɗo fof no wawma heɓude hula Allah tabaraka wa ta'ala rentoɗa, waɗa ko yamirma kon, rentoɗa e ko haɗuma kon. Anda Allah no wawi jattude oɗo nema e juuɗe maɗa o naɓa nema o jonnoyamo goɗɗo go'o yettowomo. Allah subhanahu wa ta'ala wi wa is ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Allah ewnike o yewti konngol dow wondema si tawi on jarnimo o ɓeydanayi on, kono noon so yeddimo yon andu lette ɗen hino muusi. joni noon no jeeya e jarnugol allahu tabaraka wa ta'ala, ƴettugol nemaji makko ɗin, yettiramo ɗi, rewiramo ɗi, ko ɗum woni jarnugol mo ngol, ɗoftoramo ɗi, yankinanomo, ko ɗum woni jarnugol mo ngol. seede mu'um ndaari toye ayawal gongal allahu subhanahu wa ta'ala wi alam tara ila alladhina baddalu ni'mata allahi kufran wa ahallu qawmahum dara albawar jahannama yaslawnaha wa bi'sa alqarar. ene a yaali ɓen min nemini min jonni ɓe nemaji timmuɗi, ɓe ƴetti ɗi nemaji ɓe wattiri ɗi yeddirgol men, ɓe jippinoyi jokkuɓe ɓe ɗum ɗo ɓen galle halkare. Allah wi ko jahannama ɓe fawi natoygol e paɗo boni werde. joni noon mijitani hoore maɗa, tawsi ko fi Allah wonɗa e wattorde ɗum ɗo, ka ko fi cheytane. tawsi ko Allah wonɗa e weltinde ɗo, ka ko yimɓe ɓe wonɗa e weltinde. ndaari lakdari on ko onnu wima, lakdari on ko onnu wima, o wi wota ɗaɓɓude welaye tagaɗo, wala yatlub rida almakhluqina fi masiyati alkhaliqi. taw ɗaɓɓude welaye tagaɗo o fiyo yeddu Allah, mana o yeddira Allah fiyo goɗɗo go welto. taw si an a huuli allahu tabaraka wa taala, ndaari ko wonɗa e wadde ko, ndaari conci ɗi wattiɗa, ndaari paɗe ɗe ƴawɗa e muɗum, ndaari yaadu ndu wonɗa e yaade, a wiyano ya yahu hara hiɗa fotodiri hiɗa deeƴe fi tumaninatin wa waqar, haraɗa yayi e dow deeƴere, e dow ɗoftare, e dow yankinare, hiɓe yeetoma hay sonnajo on o hana tumbude laawol ko yo yaaru sera. ndaari conci ɗi wattiɗa, none ko wattiɗa kon ko ndun yaadu wonɗa e yaade, hiɗa mawnintino, hiɗa townito e jama on. ndaari ko luqmana waajino pay ko munkun, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fi l ardi maraha fa innaka lan takhliqa al arda walan tabiluga al jibala tula kullu dhalika kana sayi'uhu inda rabbika makruha. ndaari wala tamshi fi l ardi marahan innaka lan takhriqa al arda walan tabiluga al jibala tula kullu dhalika kana sayi'uhu inda rabbika makruha. wala tamshi fil ardi maraha, ta yahu ton ka hoore leydi hiɗa bunga, hiɗa ñaaƴo, hiɗa famina ɓurima ala, sabu ko ko wonɗa yaade ko fof fa innaka lan takhriqa al arda, a wawata tufude ndi leydi ko ndiɓɓuɗa o, walan tabilugal jibala tula, ko cowtiɗa o kadi a wawata feƴƴoyde ɗe pelle ɗo, e ko honɗum wonɗa yangade. a watta doyi jippina hoore maɗa, mijiti hanki konto iwɗa, koye ndiyam maniyu iwɗa, tawi siɗa memi doloke ma on, maɗa memi jungo ma ngon, a saƴƴitoyay ɗum ɗon joni a habbota ko hay leere goto. ndaari si tawi woni ɓuri ɗon seeɗani, woni a maayi ɓaawo balɗe ɗiɗi, ɓaawo balɗe tati, ɓen ɓe wonɗa e wattanade ɗiɗo ñaaƴanoɓe, paranoɓe, mantanoɓe, townintino fiyoɓe doge ɓe jokke, ɓe iwtira ɓaawo maɗa, ɓe caara ɓe jokke, ɓeɗo ɓaawo balɗe ɗiɗi balɗe tati ñande mayɗa ɓe ala haaju e maɗa, ɓe ɓaɗotako ma, sabu haraya ñoliya luuɓi goto ala haaju e ma. siko modi ma wattaniɗa ɗum ɗo, ñande wonki ki sorta e maɗa o, hande kadi koɓe wiyata ko fure on, honto madame kaari, honto hajja kaari, honto professeur kaari, honto docteur kaari, goto noddirtama ɗum mademoiselle ala ton, ko honto fure on gayni ko hay mijitoɗa nde ñalande. andita malaikaɓe ɓen arante, si ɓe aroyi takko maɗa, hara hiɗa ɗaɓɓirnoɓe yoɓe wiye ko saɗi ko tooli, hay ɗaɓɓande ñalande, acca ɗaɓɓugol ko goɗɗo go weltoto hara nafatama. hulu Allah tabaraka wa ta'ala, est ce que ko wattiɗa ɗo hiɗa wawi juulitude ɗum? hiya on tigi no watti ɗi conci, hino pooɗita ɗi ka yaari o, no pooɗita tundolokke o, no pooɗito ka yaari o,
ko ɗum poɗitanta si anduno a poɗitay ko won ɗum wattaniɗa sifa ɗum kori hulu allah tabaraka wa taala. Ndaru sonnaɓe goo kadi no yahi no tokka peɗa ɓe yaka salunji ɓe inayi ɓe lootu juɗɗen ha moƴƴa ɓe ƴetta peɗali ɓe tokka. La hawla wala quwwata illa billahi l aliyil azim. karama koɓe wi wo ɗum ɗo no jeeya e ko allahu tabaraka wa taala testiri annabi ibrahima ko wiyete kon sunanul fitra, fembugol leeɓi laɓordi, femba leeɓi leynarki, taƴa peɗali ɗin, itta mustasiji ɗin, laɓɓintino ha moƴƴa. ɗum ɗo ko sunna ni, ko hana waɗede, ko hana appliquede. allah jomiraɗo wi wa ibrahima alladi waffa, e annabi ibrahima on hunnuɗo ko ahodano kon. tawi an a wawata ɗum, oɗo sunna ko wino ko yo peɗali ɗin taƴe, tawi an a wawata ɗum, ko ya yaw ka selon wiya yoɓe wattane peɗali go'o, false nails. hara ɗiɗo peɗali ko peɗali ɗi andanɗa hoorema anda ka ɗiwi, hina e juuɗe ma ɗi woni. woɓɓe goynawa gasi ustaden min ko mi yaw mi tokku, joni tokku gongol no harmi ka a joni mi tokkata hande kadi, kono mi accitay ɗi an ɗin ɗi juuta. wa hada aidan mukhalifun lissunna, ɗum ɗo kadi no lundi sunna o. ndaru tuuɗele ko natata e mum kon, ndaari seede tuuɗi nata e muɗum, ndaari sa walike a ɗanike, a wayrayno peɗali maɗi no la pos, waloɗa ɗanoɗa weta bimbi tawa tuni no toon. hiɗa andi konto jungo ma ngon waali, nelaɗo sallallah alih wa sallam makuno si goɗɗo hewti kaw salli goto yo soodu juuɗe makko ɗe laabi tati, si o ukkade ka miran ɓeyni sabu goɗɗo e mon anda ka jungo mum ngon waali. fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu. ɗum haɗi taƴa peɗali maɗi yeru ko ŋañora, acca ɗum ɗo yeru ko peɓitira goɗɗum, acca ɗum ɗon ko heddi kon itta laɓɓina. ol yeeke a wadde ɗum ɗon ko ya yawka salo wiyaɓe ɓe tokkane goɗɗi go'o, yaha waɗa pentire ɗum ɗo tawata hay ndiyan salligi hewtata. taw si neɗɗo on o wawata hulugol allah tabaraka wa taala, o andi taw wuuri seeɗa o maya e pooma, o andi taw wondema ara e ñande goo ka o moɓete, o lande ɗeɗo golle makko, o yoɓe fa in hayran fa hayrun wa in sharran fa shar. o andi taw wondema o daroy to ñande goo kanko e nene aicha en, e nene hafsa en, e nene ummu kulsum en, e nene rukayya en fi oɗo aljanna. taw si koni faalaɗa teddirgol, taw si koni yoɓirta allah tabaraka wa taala nema e moƴƴere ko waɗanma kon, taw jarama mo jaraynoɗa allah on ko ni faalaɗa mo yoɓirde. ɗari sonnaɓe no yaha hara koye darsuji goye ɓe suti, darano ɓe wattori, hara koye darsuji goye ɓe iwri, darano ɓe wattori, hara kaka juulirde ɓe suti, darano ɓe wattori. iyadan billah, taw a wawata ɓe darore laabi ɗiɗi ma laabi tati, a wawata. ko fi honɗum ɓe alda e ko wiyete kon islam on tigi tigi, ko islam on woni tindinde kon. ɓe janggay do fiyo wiye ɓe jangude, o e maɓɓe ko kulol mawdi maɓɓe, hina weltingol allah tabaraka wa taala. woɓɓe go kadi koye janggo tum fino ande ɓe yadde moƴƴuɓɓen, ɓe yaha ɓe watto ko ɓe faala. hay jilbabuji maɗin wattotoɓe jilbabuji ɗin tigiri no wiyana wota cuɗin jilbabuji mum ɗin, hina noon fere oɗa kañum yaw watto ko faala o. joni ɗaari tiggaje ɗen, hay tiggaje ɗe ɗe minni on ɗo nane ɓe altidira ɗo ɓe waɗa pinihoy, ɓe wattay hay accitude hotanuru ndun hara hindu yaltiti ɗon hindu leyleyti, ɓe haɓɓa noppi ɗin ha yoora, kono kotani ɗin hara no yaltiti ɗon ɓe yaha. kombo wonɗa e convaincude musidɗo julɗo, wallahi ko moƴƴuɗa o ko moƴƴuɗa, ko fewuɗa o ko fewuɗa, ko nunɗuɗa o ko nunɗuɗa, ko labaɗa o ko laaɓuɗa o, ko finuɗa o ko ƴoƴuɗa o, ko yiɗaɗa o, a yiɗetake ɓuri nene aicha radiallahu taala anha, a ɓurata mo ɗiɗo ɗi fop. kono wallahi ari mo mari gaño, an kadi ngal fallirɗa o harayɗa mari gaño. siɗa faala a ƴaway ka asamanuji tettoya kode ɗen jippoɗa ka leydi ɗo, hara meɗe reniɗe ka jungo maɗa, wallahi harayɗa mari gaño. pullo fuuta inni kono yiɓɓe foti ayiɓe foti, la shakka harayɗa mari gaño. jon noon ko honɗum waɗirta hunde fii yo goɗɗo welto, hay waɗa fii yo allah subhanahu wa ta'ala welto, acca waɗugol fii yo goɗɗo welto, ko fii ngal fallirɗa o hara hiɗa mari gaño. jon noon ɓayɗa mari gaño, waɗu ko allah weltorta kon, o ƴetta wela e makkon, o waɗa e ɓerɗe jama on ɓe weltanoma. acca ɗum ko yimɓe ɓe weltantoma kon,
pottitoɗa ɗum ɗon allah jomiraɗo yiyeɗe baraji ɗin aduna e lahara. yiɗuɓe allah e nelaɗo mum ɓen welto, añuɓe allah e nelaɗo mum ɓen seytina hara haaju ma ala e ɗum ɗon maleɗa aduna e lahara. musidɓe julɓe tedduɓe, wattanen yilay ko wonɗen kon, wattanen yila ko fi an sonna jon si a wayino wawɗa wo ɓiɓɓe ma ɓen kadi ko ɗon ɓe woni e ƴettude. idan bone on o continue ay tun, o layay tun, o jokkodiray tun, ɓen ɗon wawata muynude goɗɗum ɓe boltoya goɗɗum go'o. ɓe wawata ne irede none goo ka nder suudu ɓe yaɓe pratiqueoya goɗɗum go. koko ɓe tawi yumma maɓɓe ben maɓɓe kon aslan ko ɗum ɗon ɓe jokkata. joni noon neɗɗo no hani wattande yila, o hula, o rento, si tawi o waɗi ɗum fa biha wa ni'ma. so waɗali ɗum ɗon yo andu ɗo joma tabaraka wa taala no mari noneji bus no nangirta neɗɗo, ko fimo wawma iwtirande nokku ka tanƴinora. ko ɗum waɗi si allah wi fa atahum llahu min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydi lmuminin fa'tabiru ya ulil absar. taskitegoy o wi fa'tabiru, taskite, waajite, onon jomiraɓe gite yiyayɗe goonga, onon jomiraɓe ɓerɗe yiyayɗe goonga. ko ɗum waɗi si o wi fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. gite ɗe wumatagoy ko ɗe a wonɗe ka nder ɓernde yiyayɗe goonga jaɓaɗen ko ɗe ɗo wumata. tuube ruttoɗon musidɓe julɓe, tuube ruttoɗon e allahu tabaraka wa taala. dambugal ngal no udditi, babu tawba maftuh no udditi, yonti tuubu rutto e allah subhanahu wa taala gila hande. yo préparo, o décida, o yiltitoto ka allahu tabaraka wa taala. fa firru ila allahi jami'an ayuha almuslimun. yiltitoɗen ka allahu tabaraka wa taala ha allah yaafo en, o yurme en, o yawtana en. nelaɗo sallallah alih w sallam maki kala akkirɗo hunde fi allah, allah lontinanaymo ko ɓuri ɗum ɗon e mawnude. musidɓe julɓe tedduɓe, haray o yaafoto si tawi yewtere nden nde juuti, haray miɗo wawa accitande on ɗo lawolngol ha wawa taskitade ko fi hon ɗum noon. si yewtere nde nde yewtama ɗo, si nde faala nde yewtete ɗo ha bimbi, hara cheikh mouhammad aliyu en ɓe maki ye yewtuɗo ha bimbi. sey yewtiɗo ha bimbi, mo allah jomiraɗo noddi yo jaɓu on, o jaɓay few. mo allah subhanahu wa taala noddali yo jaɓu on kadi o jaɓata. nelaɗo nodduno madina ha ɓe fati lutti kus, woɓɓe goo naati yite few. woɓɓe goo kañum kadi allah ɓogoy ɗum, itti ɗum gila afrique gana ɓiɓe ton naadi ɓe l'islam. bilali en fof, sohaybou rumi en i ka muuti ari rum yaari ɓe naati islam, ɓe naato e aljanna. bappanelaɗo no ɗon, no suti ɗon, defandi ɗon islamu ha ronki. akhiran mata kafira, ɓe maayi ɓe naati yite few. bilali en hamma ka aljanna, ɓeɗa hamma ka yite. ayi seydina nuh naatoya ka aljanna, ɓiɗɗo makko on hamma ka yite. ko ɗum waɗi always mi innayi oɗo islam ko an individual responsibility, ko goto kala e meɗen no mari ƴettugol charge mum on gollana hoore muɗum. gollan hoore ma, yumma ma gollara hoore mum, ben ma gollana hoore mum, ɓeygu ma gollana hoore mum, gueɗal joma on gollana hoore mum. ko waɗi noon goto kala e meɗen ñawoyde feere, gollide ko gollidete kon lanna ɗon. haray musidɓe julɓe tedduɓe, haray mi faalete wallinde wano ɗo micro on, saabu si yewtere nden juuti kadi ha feƴƴiti, woɓɓe goo haaɓay, woɓɓe haray gongi, woɓɓe goo hara weelama, tanji ɗin kadi no woppodiri, woɓɓe kam mon ton haray leerji ɗi mutike. haray en heeɓiɗo leere machallah yewtaɗo, haray hiɗe yondinorde ɗum ɗo. on tuma taaligo konnguɗi ɗiɗi tati kala ko woni nder ton ma ɗum question ji si ara e nder ton, haray on tuma en wawa e heɓɓitorde ɗum ɗon. hada wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. laawol kisal